Kua whakanuia a Jenny te pā no te hāhi mihingare hei tauira taia o te whare wānanga o Tāmaki Makaurau, ara hei distinguished alumni. Kuia te wahine Māori tuatahi kia whakawhiwhia ki taua tohu nui. This is a very unexpected honour and it's one that I feel is owed to those who enabled me to achieve as I have. E hara I te mea he waimari engari o te wera o tōna rai I eke ai ki tēnei taumata. Te maha o ngā mahi kua oti tēnei uri o te rarawa I roto I te hāhi mihingare. E whā te kaumātahi ōna tau I te wā I tohu ai ia e te rōpū rau kahikatea hei ahorangi hou. Kuia te wahine tuatahi kia whakatūria ki taua tūranga. Ina hoki ngā taumata ike kua pikia e Jenny te pā I tā wāhi he ai ki tētahi o ngā newspaper o rānana ara te Daily Telegraph. Kuia tētahi o ngā wahine tino whaimana o te hāhi mihingare huri noa I te ao.